Akong plano, Brendz, ASAP or as soon as possible, ato gyuning sugdan sulod sa akong termino. Sir Teddy, katong gi-share bitaw nimo sir nga muhatag ka or mo implement ka kay nana sa balaod og free medical check-up kada tuig sa tanang tao sa lungsod sa Inabanga. Sir, nga akong pangutana, kung naglingkod na ka as municipal kagawad sa lungsod, kanusaan nimo plano nga himuon ni og unsaon nimo paghimo sir kani nga project? Akong plano, Brendz, ASAP or as soon as possible, ato gyuning sugdan sulod sa akong termino. Pag sugod na ta, ani nga project, pinagi sa pagbuhat og project task force composed of all DOH personnel, barangay head of doctors and barangay nurses, midwives and BHWs. Istoryahan ang final nga plano og pamaagi. Ang target nato dita mo kan buwan basta as soon as possible masugdan og maimplementar jud ni nga proyekto ha. Kaning free medical check-up sir no. Oo. Murag imo jud ng himuon sir na ako na imagine sir Ted imo ning mahimo within probably first 6 months. Something like that. Sir, paninguhaon lang gid sir no. Salamat kay sir.